dia ahoana ny fandehany dia ahoana ny fandehany dia ahoana ny fandehany anaranao io fanehoan-kevitra politika maro samihafa eto amin'ny Masy Madagasikara TV. dia ahoana ny fandehany dia ahoana ny fandehany miarabantsika iaby raha lainareo fanampiapiasy eroto io voalohany aloha ialakotsiny toa la ohatsy ka somary nangalaka fotoandraiky ny fiboahany toy vidéo toy fa vaovao mafaly aloha ty antony de ho hazavaniko etoa ny antony satria misy ireo namatsika vaovao tonga nanatevy dahara nzao an'le tolona ataotsika mikasika ny fédéralisme io ny contacté anay ary ny raha mafinaritsy de olo tsy ampoizy fa olo baka Antananarivo ao mihintsy ro micontacté anay de misy amreo ray tanora amin'ny raiky amreo tanora na ro elève sa ro zay tojo sy rivo aza zay ny se proposé mihintsy hoe ao lesiny vidéo an'la zokope zahay nanao ny montage de ok fa ro zany manohana ny fédéralisme io koa de zay fandamina kelikely ara teknika tsy maintsy atao satria le olo a Madagasikara any zay fandamina kelikely ara teknika tsy maintsy natao zay ro nahavy somary nahataran'le vidéo fa ny ezaka ataotsika amin'ny fanaova vidéo retoa amin'ny fanazava amin'ny fanamafisany io tolona io de tsy mijano mihintsy zay porofo anisany ndraiky manambara fa le fédéralisme de fa tao ampony vahoaky malagasy na bakaia na faritany aia na faritany aia mety hoe ny fomba fampisehoa azy tsy mitovy mety hoe ny fotoa tokony ampisehoa azy tsy mitovy fa na izay na zay de misy reo olo reo ary saroko androzy tsy nisalasala namonjy anay hinan'izao donc amitsika miresaky hinan'izao zany complet tanteraky eraky ny faritany fa misy elementsika mipetrapetraky any miomankomana amin'ny hiavian'ny fandreseatsika mikasika ny toy resaky fédéralisme toy vidéo resaka androany de vidéo misavosavoky hanomboky hilitsy anatin'ny fanazava ara teknika ny fédéralisme io zany hoe ny finalité nreto vidéo reto zany de le manambara le avantage les points négatifs les points tokony embena les points tokony atao zay ilatsika solution mba tsy hisehoan'le zay point rezay zay ny finalité le vidéo mifanarakaraka zay hatao fa le vidéo androany zany ataotsika hoe le fidira voalohany fa alohany hilirako amizay lafiny teknika amin'ny resaky fédéralisme zay de resaky kelikely eo mikasika an'ireto mpanohitsy sandoky reto mpanohitsy sandoky reto amizao tsika miresaky zao maro amindrozy micontact anay maro amindrozy manao zao ndao le siaraka aminay fa tokony ataotsika ny ampiongana ny président Andry Rajoelina tokony ataotsika ny ampisy constitution vaovao sy ny tariny fa lafa avy am'le resaky fédéralisme io de janony lesy le fédéralisme fa leotsika manao centralisation mijanona amin'ny décentralisation any décentralisation ajanony le fédéralisme fa leotsika mijanona amin'ny décentralisation eo zany tsy hito izy ampoloko ndraiky mikasika an'ireto mpanohitsy sandoky reto voalohany henteo fa tsy gadra rozy professeur Adegoany mivolambola kelikely mikasika fédéralisme gadra misy mpanao gazety manao mitify sary maboaky sary avao gadra ty sasany manony ngiahy Rajoelina tsy gadra ty sasany mivola manao fivolia mbetia tsy mitsankivony contre ny fitondra tsy gadra apetrao le fantania hoe ino ty antony tsy mahagadra azy raiky zay reo olo reo asako ampifanivolaniko raha ty fa ampoloko ndraiky reo olo reo tsy miresaky mihintsy mikasika ny fédéralisme tsy mikasiky resaky mihintsy mikasika ny fédéralisme ary laha misy tsy mivola dikan'izay maximum antenandrozy mba hamitahantsika tsika zay maniry an'le autonomie régionale na autonomie provinciale na fédéralisme na décentralisation de io décentralisation avao de fa io zany nieritrereto nreto mpanohitsy reto hoe andesy hamitahantsika an'izay comme fa naha mety an raha zay depuis ny avian'ny Marc Ravalomanana tamin'ny fitondra jusqu'à amitsika miresaky zao d'ailleurs anisany reto olo iaby nanao milatsaky ho mpanohitsy amin'ny fotoa henan'izao zao hoe no soi-disant mpanohitsy amin'ny fitondrana de samby nitondra teo iaby samby fa nitondra teo iaby ary tsy nisy nanao resaky fédéralisme ary ndrefa constitution mivola hoe décentralisation tsy niappliqué vandrozy fa nany gouverneur désigné vandrozy zao le mbo tsy haiko hoe ino ty antony mahavy anreto gouverneur reto manengy hatao marionnette manao zao vasa zay ny anaran-drozy tandakilasy tany nazahoan-drozy diplôme io hoe hiafara hataon'olo marionnette d'autant plus le mpitondra manao androzy marionnette olo tsy nianatsy olo tsy misy niveau olo tsy misy diplôme fa ataotsika ero iny ka reto fitondra reto mpanohitsy sandoky reto
maro ny élément inanjao afahantsika mivola fa soit reto reto miaraka amin'ny fitondra fa mody manao vazaha mody miady, soit pire mihoatra an'izay miaraka amin'ny Mame Ravatomanga, sachant que Mame Ravatomanga sady mifinancer an'le mpanohitsy no mifinancer an'le mpitondra, am'izay ty azy tsy miova mihitsy le business ataony. Donc aoka tsika hitandrina amin'ny reto olo manao sary mpanohitsy retoa. Tsy mila sasy tsika manona anara satria la zao manona anara retoa tsy sahala hoe manompandrozy fa sahala manompa anareo hoe tsy mana capacité d'analyse nareo ka voatery tononoko le anaran'olo. Ka aleo tsy tononoko le anara fa anjaratsika kiraikiraiky mahafantatsy an'ireo olo volaniko reo. De toute façon rozy mizelazela devant tsika eo mbo manantena fa tsika tsy tonga say. Le fait que tsika tsy mivola na le fait que tsika mbo tsy manany les moyens ila afaha mampiongan-drozy ary mampihily tanteraky ny vavan-drozy mba tsy hanagegy antsika, ataon-drozy hoe afaky mivola rozy, afaky manohy mivola rozy fa zay moa ngao rozy heritseritsy an'izay la ohatsy ka zay tiandrozy eritserety. Toy resaky fédéralisme toy raha tsy nampoizin-drozy ny fipoirana satria hatramizay lafa misy tolona manahaka an'io tamy Ravalomanana lafa nahongany Rajoelina, tamy Rajoelina lafa nampiongany Rajaona Narimapiano, en tout cas nanaovany plan tsy mazavazava, tamy Rajaona Narimapiano nahongany Andry Rajoelina, henan'izao amin'ny fionganana zao ty olo fa zatsy an'le hoe miala ety de mijano eo décentralisation ndraiky mitoy. Centralisation ndraiky. Nde ia miala eo centralisation ndraiky. Azo mpanohitsy retia koa amin'ny tieritserin-drozy hanao centralisation ndraiky ty ny plan-drozy tamin'io. Fa ny fipoirany toy resaky fédéralisme toy resaky tena misurprendre androzy. Ka inan'izao rozy obligé manao calcul vaovao. Manao calcul vaovao. Hitandrozy fa mihitatsy le fitakian'ny fédéralisme io. Hitandrozy fa mihitatsy mitombo isaky, miamatevy lahara ny olo mila an'io fédéralisme io ary resy lahatsy fa io fédéralisme io no hevitsy, en tout cas io no système de gouvernance raiky avao hampandroso le an'i Madagasikara satria ny firenena iabiaby na ny pays iabiaby zay mampiasa ny fédéralisme io tsy misy anan'izao laha tsy famandroso i de anatiny miakatsy amin'ny niveau économique na amin'ny niveau amin'ny sehatsy maro amin'ny fiainanao ka tsy nampoin-drozy ny fitakiatsika ny fédéralisme toy ka ino ty raha iseo hanao calcul am'izay rozy hoe raha toy fa tsy haiala ndao tsika hampiboaky koa am'le tolona tsika toy lafa mionga Andry Rajoelina hataotsika Ngahy Rajoelina hoy sy teny mahay zay Ngahy Rajoelina lafa mionga Ngahy Rajoelina ndao hataotsika mody ataotsika fédéralisme raha toy. Donc reto mpanohitsy fosiky reto hiezaky hametsaky fédéralisme sandoky satria io fa tsy haiala henan'izao. Ka aoka tsika ho tonga saina soa, aoka tsika hazava say soa mba tsy ho voafitaka am'izay satria ny objectif reto indrindra la ohatsy ka tena toy olo raiky toy Mame Ravatomanga ro migideany aby io de tsy maintsy zao ataovy lisany fédéralisme any lesy io aloha am'izay sa falifaly ny vahoaka fa ny atao ambadika tsy zavatra miova mihitsy manahaky ny indépendance na niazotsika baka amin'ny la France indépendance de façade ka ty koa ho fédéralisme de façade ka aoka tsika tsy ho voafitaky am'izay. Misy fanontania raiky napetraky n'olo amiko hoe kanao koa ka la ohatsy zany mpanohitsy retoa ka la ohatsy mpanohitsy retoa tsy atokisa ka la ohatsy fitondra tsy atokisa ka ia zany ty hapetraky eo la ohatsy ka tafivoaky fédéralisme nareo eo de zao mamaly anao zay fa ela resaky tsika toy fa henan'izao vo mana occasion afaky mamaly azy zao ny valy tena valiko amiako anao zayko amitsika miresaky henan'izao tsy le qui ia no tena important henan'izao fa le quoi no important henan'izao. Fédéralisme anatin'izay quoi zay fa anatin'ny fédéralisme io ho avy moa ny fanazava mikasika an'izay fa isaky ny état fédéré de afaky mifily ny constitutiony ny lalàna zay tiany hifehy azy ao ka am'izay fotoana zay any vo mipetraky le qui satria le qui de le olo hapetraky hitondra à la tête le état fédéré kiraikiraiky fa le qui zay mipetraky apre va ndao aloha tsika hiasa am'le quoi zany hoe ho an'le fédéralisme manao akory ty azahoatsika azy manao akory ty ametrahatsika azy eo ino le rafitsy hapetraky tsika ia ty olo hampisahanitsika amin'ny famefitrahany zay rafitsy zay sy ny sisa fa le qui à partir du moment le olo tia fédéralisme tsy misy problème zay de toute façon
lafa tafapetraky io na amin'ny fitondrana fédéral na amin'ny état fédéré tsy mitovy le pouvoir ananany, donc tsy misy atahora sasy à partir du moment tafapetraky io. Zay ny afaka avaliko anao mikasika an'izay. Donc amin'ny le raha resatsika ananjao mbo tsy resaky qui fa resaky quoi, quelle structure. Zay zany le raha. Fa araky ny titre ny vidéo io moa de hoe fédéralisme, idéologie amin'ny fandrosoa. Ndeo tsika ny problème tsika natetiky nahazo antsika baka an'izay ary zay ny mora na mitahany reto mpanao politique reto antsika, tsika tsy nana idéologie. Tsika tsy nana idéologie zany hoe le faniriatsika handroso, le faniriatsika hana fiaina milamy, hana fiaina miendriky, hana fiaina mendriky ny atao hoe olombelo, tsy nampiarahintsika idéologie. Zay nahavoafitaka antsika baka an'io satria le olo baka idéologie le parti le antoko ro nametrahatsika ny fanantenatsika amin'ny fampandrosoa. Ao nefa hitatsika ny résultat ny ananjy. Eto manasantsika hametraky an'io fitakia an'io fédéralisme io, hametraky an'le fédéralisme ho idéologie andesitsika mamolavola ny kila raha abiaby afaky mampandroso antsika, ny kila raha abiaby afaky apetrakytsika ho an'ny taranaky mandimy. Tokony hazava soa andohatsika ato zay. Ny fédéralisme zany henan'izao ro tokony hataotsika hoe idéologie raiky tokana afaky mampandroso antsika, afaky manday antsika fiova par rapport amizay raha nisy depuis 1972 ny alan'ny président Tsiranana zay. Anampiampiako an'izay ny olo nametraka ny centralisation io de nampiasa nio centralisme io ho idéologie koa fa ny azo moa hitatsika idéologie andesy hidomineva, andesy hikolonizeva. Zay ny afahandrozy manjavarava tany mametrapetraky projet tsy mifanojo amin'ny raha ilatsika, mandany drala fahatango izao, afahandrozy rozy ro mametraky an'io bianco io en place nefa rozy ro tena mpangalaky drala. Volamena tsy hita trace ananjao. De ny fampiasany force natao tsy natao hiarovany vahoaky, ampiasany force natao hampigadra ny vahoaky, voire même élimination ny vahoaky ho andreo zay vahoaky tsy manay. Ka aoka hataotsika idéologie le fitakia ny fédéralisme io artoy. Nzay tsy fananatsika idéologie zay ro nafahandreto mpanao politique reto namitaka antsika baka an'izay. Fa laha io fédéralisme io apetraksika eo, haitsika fa ny fitondra henany zao nje ia miboaky bakao tsy nitaky fédéralisme, ny mpanohitsy samboky nje ia rozy henany io azy tsy gadra eo reo tsy mitaky fédéralisme. Donc io filatsika ny fédéralisme io tokony guide hafahatsika tsy trobo na amin'ny resadresaky fitapitaka ataon'ny mpanao politique hafa zay ho avy eo satria manararoatsy an'le vague fédéralisme henan'izao ka hanono tena hoe fédéraliste, na ho an'le situation mety hampirava na handrava an'le fédéralisme misy amitsika. Zay zany le tiako volany am'le hoe le fédéralisme tokony ataotsika idéologie raiky unique tokana afahatsika mandroso mandeha amin'ny fandrosoa. Eto amizay zao hanao introduction amizay tsika, en tout cas introduction sahala transition amin'ny filiratsika bebe kokoa anatin'ny toy fanazavany atao hoe fédéralisme toy. Ino moa natao fédéralisme? Atreto aloha mbo définition basique avao ramero. Le fédéralisme de misy état roy. Misy an'le état fédéral, zany hoe ataotsika hoe fanjakana foibe, de misy an'le état fédéré, le état zay hiforo la ohatsy ka alatsika am'le délimitation na faritany misy anany zao. Donc misy le état fédéré de Majunga, état fédéré de Tuléar, état fédéré de Tamatave, état fédéré de Fianarantsoa, état fédéré d'Antananarivo, état fédéré de Diego Suarez. Zay zany le raha. Anatin'le misy an'le président ny fanjakana foibe miaraka am'zay structure atao tsy de misy importance loatsy ny fidetahevako ny structure eny satria raha mbo definiseva anatin'izay constitution représenteva amin'ny référendum eo. De misy an'le état fédéré zay état mana ny fonctionnement ny particulière, mana ny système de justice
araky ny voafixiny le constitution fédérale azondrozy atao hoe hatreto de reto lalana reto de manany fetrany anatin'ny toy état toy. Ameko exemple avao aux États-Unis, misy ny état mi-appliquer une peine de mort, misy ny état tsy mi-appliquer une peine de mort. Misy ny état mi-appliquer les interdictions de port d'armes, de détention d'armes, misy ny état mbo mi-appliquer an'le deuxième amendement zay manome alalana ny vahoaky Amerikana hana libre basy antranony ao, tsy mitovy amitsika toy zay fehefeheza. Ka zay zany aloha tsy toizako lava tseto fa zay fampiliran-dresaky zay andesiko militsy landaliky tsikelikely anatin'le fanazavana io resaky fédéralisme. Bon, fa 15 minutes vidéo toy ataoko fa manomboka tokony manapaka azy fa eto misatso ndraiky zao ny tsy fisalasalany reo ekipa ao Antananarivo ao reo namonjy anay nampafantatry anay hoe manohana ary anisan'ny proof voalohany amizao fiaraha-miasa zao moa zany ny fitononandrozy tena hanao montage n'ty vidéo toy zay isaorandrozy bevata raha zay. Eto koa aho ka mitohy ny tolona tsika misorganize tsikelikely tsika ataoko fa zao mbo tsy nahita organisation manahaka an'toy na de ampivonia aloha satria fa hainao avao ry zalahy tsy matantiresy mampiasa predator ary indrindra tsy manaiky ny ipetrahan'ny fédéralisme io satria sahala ompa tirazandrozy ny fipetrahan'io fédéralisme io. Aoka hazava soa antsaitsika zay. Nefa ny fandehanjaha ataondrozy ananjao, les centralisation ataondrozy ananjao toy koa tokony hazava amitsika soa fa sahala ompa. Ndraika ty sahala ompa fa tena fa ompa mihintsy am tirazatsika. La rambesiko exemple am raha ataondrozy am base tuliara io ao, fasandrazan'olo tsy misy dirany am firazana baka amin'iny faritsy misy an'iny ny base tuliara iny no manapaky décision bakany anefa tsy anteny fa anatin'ny décision io de fasandrazan'olo ro hofafa baka mikarta an'iny faritsy ny ranobe iny satria te hazo drala rozy any. Ary misy resaky reko etoa hoe Mamra Vatomanga actionnaire anatin'io base tuliara. Zay avao ty raha ataony olo amitsika etoa. Asakasaky tsika amizay nano hipetraky, asakasaky tsika nano hitsanga, sa misy fomba maro afaha mitsanga. Tsonanao hialy amin'ny zalahy force retoa zay ampoloko etoa ndraiky raha laitsika no anabavitsika ro. Ka ajanoko etoa vidéo toy amitoy, am vidéo manaraky zao misy justement misy resaky horesaky mikasiky 29 mars zay, de après nzay ndraiky zao vo miresaky mipolo mikasiky antoy fédéralisme toy fa zay koa ty androany ambava homa ampo mieritseritsy aka lino tolia maeva tsy maintsy mitsanga ary tsy maintsy voalohany. Dia ahoana ny fandehany? Anaranao ireo fanehoan-kevitra politika mahasamihafa eto amin'ny Masy Madagasikara TV. Dia ahoana ny fandehany?